Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi October ni somni le pathum ania clear tu le ngai thatu jongjong te du sakna chibai kan buk thau chau ane tunkar chung hian Russia le Ukraine Indona boruak aron sang choviau maya Russia in Ukraine drone le missile tam tak manga strike ane zon hu loka nijan khan Ukraine in drone strike manga changle tin Russian mi thile liam hanom chau to ane heti lai hian Gaza peace plan ti chathai tur khopin Israel kenasat chuan West Bank settlement panhi chu Israel ram chunga rinlut turin bil han pastatlat maya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Turkey sarkar sipai te Gaza nin rolve haram tilawani ti apong zuibok amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole tunkar chovel hian Russia le Ukraine Indona boruak aso sang viau maya Russia sarkar thupuan na tas news sin voin choma dar kwale achan vevela report an pek danin nimin lama kanon report tak Europe lamin peace plan an rom han chu Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan ahnawl thu puanga Ukraine hian danang taka ramin hlanna anei malo chuan egin ka haina ma om don lawa Indona lo chua chan bulpui ber thop zonga inram na tuthlung rotna reng reng chu Kremlin chuan ahnawl ani ati tas news hian President pani Donald Trump le Vladimir Putin te in biak na tur cancel chungchanga President pani te hian kumenge mozat kalta chung khan tumthum vel chu in biak na tur hi thul anlo nei towa chichuan na trumlina tan nimin khan President Trump chuan Budapest sa Putin anena in biak na han nei tur chu thulani thu hapong le ta achan ber chu western ho ril ruput dan tenom tak atrom pui wangani anti hemi chungchang hi Russian media the Moscow Times sin han report dan chuan Indona ti top tura President pani te in biak na nei tur summit rom han lok sa vek to Budapest sa hanin biak na tur chu thulania in biak na tur ti top chana hian Kremlin chuan Europe ramle khothang media ta chu mo phur tua apuni anti President Trump chuan in biak na thul ani chan hi in remna tana ruahmanna thazok aom wangnin halo soitoa Masai US President Donald Trump hian Budapest summit akan sel chan dik tak jok chu hethu pon malok hian American le Russian official te summit nei tur chungchanga anin bia American official ta chuan summit an nei ma hian Russia in Ukraine abeina chu tiziom turin an phutani ti an thrila Massachusetts Russian official ten an hnola wangin President Trump chuan Budapest summit hi alo thona hun khoral na mai turani ti asoya athul thu apong zuyani anti Russian state TV channel 1 chuan Indona thop tu European ramro pui tak tak tele an media ta chuan Budapest summit nei ani lo na tur hian thei to pan chuani tin han report bok Russian channel 1 hian an report chunjom zel dan chuan Europa Indona thop tu politician ho ta chuan he Indona hi chunjom zelan dua chuti chung chuan Indona ti top na thlentir thai tu nia in soin ataka chantir thailo malakna tam tak an nei fo thrin ani tin han report bok ane hei baka hian the Moscow Times hian khothang media ta chuan Brussels le Kiev chuan an mani du danang taka inramna om thaina tan ruahmanna an siama chumi tan chuan anin buat saya Massachusetts boina bulpui ber chin felnai ro anilowa Kremlin chuan boina lo chuana bulpui ber ti top turin ngai tuana haseng zo kane anti ti chuan khovel media rang ten nimina tang khan Russia chuan intercontinental ballistic missile mun hla tak mai kap thai tu nuclear ral thuam phur thai ni bokle Russia nuclear deterrence forces ta chuan Indona hlom takatana inbuat sainan exercise annaya ICBM po voitam tak ankap chukani ti an reporta nimina tanga hetianga nuclear exercise anai hi US baka Europe ram thrang tele NATO machon thai tura hain buat sainane anti Russian state media TASS news kaltlangin President Vladimir Putin chuan Russian strategic nuclear forces training hi routine pangayang taka exercise nei anizoka Trumdanga po kanlauti photo trinangin schedule strategic nuclear forces management drill kan nayani ati TASS news hian an report chunjom dan chuan Russian Armed Force zongjong chunga how-to ber Supreme Commander in Chief kai khroina nuaya nuclear forces drill hi nayania
khomol te tuipui te vanbo ruak lam te hedril hian a huam vek ani hati tichon ramdang hlatak tak kap thei intercontinental ballistic missile le airbase cruise missile te en chinin ka chua chin an nia tumang takin hlotling takin he en chin na hi hlen chuani anti Ukraine Indona hi ti topai main apui tultul don zawk niin a hriata tichon tas news hian nizan darsom pakhat vela khan Sweden chuan Kiev nena Jas 39 Gripen E fighter jet zatranga zasomnga vel khral chua anram ti ni ti annem heta Swedish Prime Minister Kristersson chuan heng fighter jet leina tur khi Ukrainian ansum le pai manga han lei tur ani don lowa Russian thil nei rohlu le sum le pai tam tak European anfren saka anrek sakmek chu hemileina tan hian man thei turin anram ti sakani ti apuangani antibok Ukraine Indona tanani nuwa European Union chuan Russia laka hian hrekna sanction chikrang rang tumsom pakwazat mai hapetowa tichon voin hian European Union summit nei anidona heta hian Russia hrekna atumsom hina tur package chungchang ansoi hodon bok ane tichon tun truma US President Donald Trump chunga Russia laka US chuan hrekna lian tham tak mai hapedon ta Associated Press le Russian media TASS News 10 an report dan chuan he hrekna hian a target ber chu Russia energy sector te anidona Russia oil company lian tak tak mai panni Rosneft le Lukoil te an target ber anidona company lian panni chau hi target ang chuan alanga masen mani nena thok khowa sumdona kalpui tu Rosneft noya subsidiary somthum le pali le Lukoil nena inzomna nei company paruk te target ani teldon ani US Treasury Department chuan hetianga Russia laka hrekna thar kanpekna chan hi Russia in inremna le boina chinfelna tur konga theitop achua tak tak dulo wangani anti diplomatic lampanga borok sosang tak mai hetianga hanai meklai hian Indona tual battleground lampanga po in beina anasal lemaya nizan lama khan Kiev independent in report an pek dan chuan voina Russia bai pui thakna wangin Ukraine energy mun poimo tak tak mai chu nasa takin ti chiatania longcholna mun vela infrastructure tam tak ti chiatani boka Moscow hian athil tumber chu classic khovot tak lo thleng mai tura hian Ukraine mi pui te khovot awanga chelhei theilo turamin siam chu athil tumber hania classic khovot tak tak alo thlan huna borok lumpek chuana khol tam tak te tinun theilo ani thainan kartir thotan ni tangkhan Russia chuan energy infrastructure te hi tun thlengin ala target chunjom zelani anti tichon electric power supply pek chua thei ani lo wangin damdoin tam tak ten har satnan toka janin thleng hian emergency blackout mun tam taka ala thleng meka Ukraine marlam pangle khothlang lampanga ringot po electric power supply nei lowin mipui noi khat chuang anom mekani anti Russian energy infrastructure aron target na mun te hi mipui tam na mun deuh vek ania Kiev te Zaporizhia te Dnipropetrovsk te Cherkasy te Kirovohrad te Poltava le Chernihiv te Odessa chevel te chu beina sat zualani tin an report bok ane Kiev independent hian tukin lama report an pek danin Chernihiv bika hian mipui noi khat singli chuang nena electric power hi pek chua chunjom thai alani lowani anti Kharkiv khopui chunga no pang school kalna kindergarten pakhat drone mangin an beiboka heta hian mi pakhatin nunna chana midang paruk vel liam tuar hanum bokani anti tichon nimin tlailam panga Kiev independent le Ukrainska Pravda ten report an pek dan chuan Kiev khopui le a chevel chu nasatakin Russian drone le missile rule ten an beya he bei pui thakna wang hian thilti chiat tam tak an naya mi parukin nunnan chana midang somni le pakuain liam an tur bokani anti Kiev khopuya bompok masaber hi jingdar khatle minute somvel ani hemen huwa hian minute somthum vel chu are wangwanga tichon drone roll ron thlengin missile roll tam takin aron zui boka Kiev khopui chawni lovin khopui hrang te Beijing Ukraine settlement som palia tumzariat somruk zat mai strike anaya drone le missile strike lom takawang hian building tam tak atl soprem ruma Chennai in le apartment building somli le pariat zat mai ti chiatania mun hranga bompua kalom deuh ranga wang le kang mai chuak na satak tak mai halom ranga wangin nunna chan le liam tor zat dik tak hi hriat thei alani lowani tin an report ane Ukrainian Armed Force te point Russia ramchunga drone strike an nei zui vele boka
amalokin British Storm Shadow missile mangin Russia ramchung mun franga strike an lo nei towa tichon Russia Chelyabinsk regiona Kupech le ache vela Urals plan anti chu Ukraine sipai ta hian drone strike mangin anwa beizuita Russian state media TASS news in report an pek dan chuan Chelyabinsk regional governor Alexei Texler chuan bompua zon huloka hian mithi pathumanoma liam tur engemoza tanomani ti a reporta he drone strike hi eng drone version berngeni ti hriat alani lawani ati report tranga halan dan chuan Russia in Urals plan tia hansoi hi JSC plasma santi bomlam chi puak thei ral thuam chi rang siam chuana munania tichon TASS news hian tukin daret lechan vevela update an nei dan chuan Urals plana bompuak awanga nunna chan zat hi anpung chhaumeka tun thlenga confirm thaichina chuan mi som nunna chan anom towa anom na chin hriat lo mitam tak anlom boka chung mi ta chu zon mek ania chan chuan hathok tu ten liam anlak chua to jong hi mi som pariat lai mai han tling tua then khathi chu hliam na tak tuar an ni tin han report bok Middle East lama po boruak a hot chawviau maya tin Israel parliament ming kanron lamdan hi lamdan tur dik tak nia han soi ania kan video comment lampanga ron soilan naum zewa Knesset tialam tur ani ole nizan daruk lechan vevela khan the Times of Israel chuan Gaza in ram na nget tak siam thei aniangem a thei lawang ti chiang masetram chuan mikhren nungdamalom somni te alalet vekani tin thupuya hanon nei ta ko maya an report chunjom danin Hamas chuan Gaza mun franga firfiak te thunai na chu an tungding le towa ral thuam tunglo turin anin tiambok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Palestinian Authority ten rolan nei ado dala athak na tur rotna dangero chu halanei lowa tin ramdang ten Gaza leilunga anke anlangat lo boka chutiang kara chuan US President le atim te chuan anin rin tok na anlan tirna sahleni anti he report hian trumdanga in danglam na tak anaya chipcher deuhlakin report chon hantumila US President Donald Trump chu karmasa khan heta hian lokala Kneseta thucha ropui takasoya aswang tu na ngai nomle munom tak mai Middle East thar haroin herchuak tani ti thucha asoya tichuan Egypta phein Gaza peace plan ti hlotlin na tan khovel khroitu ramtam takte akau khoma a Vice President J.D. Vance chuan Israel aron thlengvelea Prime Minister le President te midang mipoimo tak tenen meeting annaya mase heng meeting annai ma hian airport a halotrum nuwa airport atangin directin US Army Central Command in Gaza Tana Civil Military Coordination Center CMCC thar Israel chimlam pangan da chu directin hapan hala President Donald Trump Special Envoy Steve Witkoff po tunkar chung khan heta hian oma chutiang bok chuan amak pale White House Advisor Jared Kushner te po thakhat chunga hawai nina tan Israel leilunga anomeka a Secretary of State Marco Rubio chu October thachunga aron jin vai nina tan alo thlengvele mek boka mase hengjong kara hian Gaza inka haina vonun rangte Gaza mikhren rongsom pathum lom te Israel kuta ronhlan vekte hi amale a official ten remna antinon fautrina kara hian US President Foreign Policy Lisa ngaipoi mober ani nge ngaipoi mober ani lo ti hi soichiana hun hlea Gaza Stabilization Mission chu J.D. Vance chuan danang takin honga CMCC hian operation lian tham tak nei theina tur boruak akengtela Israel chimlama Kiryat Gata bungra phurna lir thai tam tak om theina tur building chongsang tak chongthumlai mai hanlua towa Vance te Witkoff te Kushner le CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper ten tol chungle rampon lammi press te handon sonlai khan thilti anga hlea British te Danish te German te Canada le Jordanian sipai te po anom boka Israel Deputy Chief of Staff Tamiria Daichu he meeting a hian atela IDF Southern Command Officer Senior dangte po anlang sar hle boka heti rual hian maseti chu tuna hian aom non leta Israel chimlam panga Kiryat Gata he thil hi thenga Gaza ani lowani he center hian athil tumle ati tur poimo ber chu Gaza inram na ruahmanna point som ni President Donald Trump anai jinga Gaza Strip tana International Stabilization Force din ani ti J.D. Vance chuan asoya masa inram na tuthlung siamani nuwa kar khat chuangjat mai haral towa
International Security Force chu eng tiangin nge dinani don ti bulkan tran ta chawa tin heta hian zona poimo tak tak mai aomta Gaza hian American sipai te anlu don lawa chutini chuan eng tin nge Gulf Arab State tele Israel te Turkey te Indonesia te hian thoho na thatak nein inrem na tlon ting dik tak siam turin Gaza anom thayang kar khat chuang kalta chung hian Gaza hunrai tak chung remna le muanna thlen thaina chance chu niam tak le zero inkara aom rengani engponi se President Trump chuan Gaza tangin mikhren nungdamalom somni ta chu kim takin aron hroi thaya mase Israel tana hlom tak le chenarap thak tak thlentir tu Hamas ho ta chu heng thil US kai hruina hnuaya kan boipui mek lai hian anin tuai thara Hamas hian an mani ti boral na tu ruahmanna chu anzom chunzom zel du harinom lawani America hruai tu ta chuan Israel hian kumni chung Indona nei chung khan Hamas chu ati chethailo ti te han soilanga ani chuan ramdangin han sipai tanun na hlan huamin risang tak nuaya Gaza lutiran tumdon lo ti na haniyang chubaka chuan Hamas chuan Gaza thunei na hanei le towa Israel sipai ten yellow line an ti nunglama an nungtol san hnuwa khan mun ruak lom zongjong chu Hamas ten an luak khattani chung zongjong chu Israel tan hian enge thatna ni tang le Hamas obben hnuaya Gaza da an tumawangin mitam tak thi na han thlentira mi pui hriat lo tak tak mai in thana rap thak te an king pui ral thum keng pol dang telaka bei pui rap thak tak tak mai han kalpui te miswal nian pu te han ra bena tenen lalram hlom tak chu kan thenom loka hian aron ding thar le ta ani Israel military ten assessment an nei thar bera chuan Hamas fighter singni veljat mai hanom le towa Israel min beina mun tam tak te command center tele ral thuam siamna tunnel lever tamjok chu ti chiatani to na chungin Gaza lever atanga in kalpona Gaza tunnel network tamjok chu ankuta alom renga chunghuna chuan rocket zatam tak anlakola thankhat chuan central Israel aron thleng thai donani tin West Bank ka hanchakna hmuna tele Khovel ramsrang ranga firfiak tenena inzom na anlasiam mek dana hian boina thai ngila ral thuam tunga tlanbo mai turang chuan an langlo diktaka soi chuan an hroi tu ten chutiang thil chu an tilawang ti chiang takin annem het toni chutianga Hamas sowin mindo dal tura thai top chua anin toi tharmek lai chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu nuaya Israel sarkar chuan President Donald Trump ruahmanna point somni chu ti hlotlin pui turin tho pui handu tak chetani ti anlan tira thole jan thenga mikhren ruang tamjok te Israel kuta hlanani kha Netanyahu chuan politics jin konga amhalam hun songet tuwa angayani mase Gaza Hamas ho lian jokin hanonin herchok mek zela hetianga thila kalzel chuan ama Netanyahu le Israel chu no chua kan ni thayani chung thilin thak danglam mek chu engwangin nge Israel hian amu mai thaile thilom dan zongjong hi Indolai ai khan ha thalo to tak zetani tin The Times of Israel hian an report ani he report hi opet antia aum jia chu The Times of Israel editor te expert te politician thren khat tele scholar thren khat ten an ngai dan an ron zialan na ani ti chuan heta hian an report chunjom zel dan chuan IDF an hungtol mek lain Gaza chunga thil thenga hian khata te Turkish te Egyptian te chu an thokrim berni na hriata US le Israel chuan Kiryat Gata CMCC screen atangin an lowen thai chawani ti chuan Israel chuan Gaza zalen takan chet thaina chu an hlodon ani ti an ngai tu na salhlea achan chu America President Donald Trump chuan Indona atop toni ti asoitlata mase Israel sarkar chunga sipai ten campaign an chunjom le hi engtikange an phal sakang ti ngai tuana haum na sahleni inrem na thungang tak hian kalpui se chuan Hamas ho hi hanin surrender turania Gaza ro relna chanvo engma an nei turani lo boka sipai le firfiak pol Gaza anom turani lo boka infrastructure zongjong te tunnel le ral thum siam na mun zongjong te ti cheturin beipui thak turania chung te chu sakthar turani to lo bok ane mase October ni thum khan Hamas chuan heng ruahmanna te hi vau khan na le an pom thailo tur thil te soilang chungin pom chin an nei ani ti an hriat tira mase US President chuan chutianga pom chin an nei chu ngai tha thanga chu ai chuan Hamas chu remna het tak nei turin ain paito ti apong ta jokani
ti chuan khamit rumang tho khan tuna hian big picture mo tan tiang deuhin President Trump le apalai ta chuan Hamas hian anral thuam an tung don ani ti chu an la tran chan tlata mase contextual point an ti Hamas ho ten hein rem na thuthlunga pomchin le du chin bi kan nei chu ngai tha ni hi thilpoi tak ani dona achan chu kumsang kha chakua somret pariata khan Hamas ho chuan in nga na charter an duanga chuta chuan Israel noibo vek hi an thil tum bulpui ber ane Israel chuan kumsang ni panga khan Gaza hi achua sana kan threnom ramtanen in ngai taka kanom thei beisain ban pharin kan chuaka hemi tanga kumni nuwa parliament in than pui chu Gaza nei ania Israel noibo ralvek tum tu Hamas chu rorel tu tan than tlin ania terror state firfiak ram andina October nisari khan kanram ti chet tumin anron beitane tichuan tuna hian President Donald Trump le Vice President J.D. Vance tachuan Gaza le Israel tana malam hun thazok mai ni lowin Middle East pumpui tana malam hun thazok beisaina chu an soidau ranga J.D. Vance chuan nimin jing khan Netanyahu bulading chungin hei hi kan tumram destiny chu hania heta hian thilro pui tak tak kan ti donani atia beisaila itran puyangutin The Times of Israel hian an report ani tichuan nizan khan Israela thil danglam tak atheng boka The Jerusalem Post le Diharetten report an pekdan chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu right-wing lawmaker pakhat chuan Knesset bill pakhat lo lut West Bank settlement pumpui Israel roral hnuaya nulu vek theina turle West Bank a khopui lian zual than khatte Israel ramchunga rinlu theina tur bila athop zong in vote apea he bill hi rural lai party le athop tu party a lawmaker pakhat ti cholo chuan adodal zong in vote an peveka ti chuan likud lawmaker pakhat a ming hi kanlam diklo mai thaya Edelstein chuan athop zong in vote apeka wangin he bill hi vote somni pangale nilin atlangta ani hei hian Prime Minister Benjamin Netanyahu thin ati urhlea achan chu US mai baka khovel ramdang zongjong deuh thoin West Bank Israel ramchunga rinlu hi anram tilo bura Arab League phei chuan West Bank Israel ramchunga rinlu ni chuan hei hi line pel thianglo red line ani tin anlo puang to ani masa hei hi thutluk na siamna masaberania lo hnol thai tu tur panni anlo ma Knesset Foreign Affairs le Defense Committee atte ngai tuale turin thlen ani don ani mase heng committee pania hian he bill thop tu likutem ke Yuli Edelstein hi alola thu ve tho boxia Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nizan Khan Knesset Foreign Affairs le Defense Committee trangin abanani ti apong juita ani The Times of Israel in report dan chuan Likud hian West Bank settlement annexation bill an party nan boycott chu athopa wangin Edelstein hi committee tranga pai arela tichuan heng committee panhia hian annexation bill hi vote khata pai thathai turin chan san nei ta ne anti hemi chung chang an ngai serious na chan chu West Bank annexation plan hi Palestine mai ni loin Arab ram zongjong te lungti oilowa Gaza peace plan ti chevek thai thil hania Prime Minister Benjamin Netanyahu le Likud party chachuan hei hi athlen an du lawani anti hetiang ani mek lai hian nizana vek khan Israel Prime Minister office atangin thuchua siamania he thuchua hian Gaza Turkey sipai te an om andram tilawani ti an puanga Prime Minister office chuan inram na thuthlung kalsana engma om lawa mase Turkey hian inram na thuthlung bojina konga Gaza inrolna engma an nei turani lo anti Sky News Arabia in report an pekdan chuan Benjamin Netanyahu hian Gaza Stripa remna siam tu sipai polom thai tur peacekeeping force a Turkey antel chu RM tilawani anti hei baka hian The Times of Israel chuan Palestinian Authority nuaya security force te Gaza Stripa Egypt le Jordan in training an pek chu Israel chuan ahnawl vekani ti an puang boka Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza local administration emo security force te nathodan tur chungchang soi ho ani main second phase kalpui dan tur le condition chungchang lo ruahman lok hi thil trulani lawani hatia tuna hian Hamas te ral thom ti bole Gaza an thunai na te chu sak ani theina tur chu kalpui ma sak angai ani hati I-24 chuan Israel sipai te nu do ani chan chu Gaza International Stabilization Force te tirlu ani donani ti ania Massachusetts atak taka din ani male anthunai na le anhatho tur te po ti chianani ma
Turkey sipai te Gazan lu remti sak chu thil tu lawa Israel chu an anga yani antibok